Prosvjednici su uglavnom u parku poznatom pod nazivom Zakoti, nedaleko od najznačajnijih financijskih institucija. U tom parku mnogi zaposleni radnu pauzu koriste da prezalogaje nešto. Za razliku od njih, prosvjednici su bez posla. A Gillian Harrison, diplomirani student koji želi raditi kao učitelj, kaže: Učitelje otpuštaju širom Amerike, sve je teže doći do posla. Ja sam iz Portlanda, gdje je sve više onih sa titulom doktora nauka, magistara i diplomaca koji su prisiljeni tražiti posao u kafićima. I on i drugi dane provode protestirajući i organizirajući se u njihovom kampu najbolje što mogu. Njujorčani i turisti različito reagiraju. Lijenčine, marksistički zgubidani, sa jednog plakata poručuju: kapitalizam ne funkcionira, a kapitalizam je izgradio New York. Mislim da su u pravu. Svuda u svijetu je isto, i u mojoj Irskoj. Gramzivi i pohlepni ljudi. Mislim da bi se trebali razići i prestati uzalud trošiti vrijeme. Govore neki od nasumce zaustavljenih prolaznika. I neki slavni, poput hip-hop zvijezde Russella Simonsa, zaustave se da prosvjednicima pruže podršku. Ovdje sam zarad solidarnosti sa svima koji protestiraju protiv onih koji grabe novac. Zarad solidarnosti sa siromašnim i jadnim, uzvikivao je Simons, a ponavljali prosvjednici. Taj način, jedan uzvikuje, a ostali ponavljaju, nazivaju humanim razglasom, koji se može čuti nadaleko. Svakog dana prosvjednici razgovaraju i o svojim ciljevima i načinima kako ih postići. O njihovom osnovnom cilju Nate Littles, jedan od organizatora, kaže: Trebamo zaustaviti velike korporacije, posebno velike banke sa Wall Streeta, da kontroliraju članove Kongresa, da kontroliraju one koji nas predstavljaju u Washingtonu. Prosvjednici svakodnevno marširaju, najčešće do njujorške berze, do Wall Streeta kao simbola korporativne i financijske gramzivosti. Na svakom od tih marševa praćeni su brojnim policajcima. U prošlu subotu navečer uhapšeno ih je preko 700 prilikom marša Brooklynskim mostom. Neki analitičari ocjenjuju proteste Okupirajmo Wall Street kao prosvjede bez fokusa, a prosvjednici pak ističu da su njihova okupljanja čin neposredne, direktne demokratije